Okay, we're back in your studio. Manong June Seriales together with John Mark Pastor de lang po kasamitan ng radio station Tintire, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Nagsamit. Ayan, Ket. Santiago City. Nagsamit. Kas na connect tayo po at kita gagayam tayo nga pada tayo apong musician nga from different places of Isabela to represent apo da kita munisipyo ng Batan cities da. Ayan, and of course nagdakil nga ba nag-apo nga Adda na buwang ay nga grupo agsisinakit apo da gitoy ket da kita nga members nga dumakat medyo isuda mo ti sumakit. Oh, anyway, parte ti biag deta ta ore ayan anyaman apo nga paset ket adala ta kita kumun kontra nga kuno ada nga babaan tayo basta naragsak tayo. Positive. Think positive. Nangato tay YouTube live ta ay Facebook live. Nangato nga. Ay kasta. Yeah. Baka madi naka-record. I am man. Kuna lumaday. Di kagdal na. Napig siya. Ay, napig siya launay. Napig siya ngiwat ka. No naman napig sa data boses mo balong. Kita mo agre-red mark na dyan o. So pa ya. Okay, kaya ituloy-tuloy tayo nga rin pumasa. Kata kita mensahe. Sakbay nga iyaban tayo. Kata kita special guest tayo. Aha, dagitay adita Facebook man ti uno na amta nakatadudan una yan mapa-idol tuket di. Siguro, kuna na ati Digna Lanuza. Hi Idol John, gandang hapon po. Good afternoon sir, God bless from Cesario Galiza. Pabati naman sir kay Karen Marcos from Marlo Marcos of Dicambo. From Marlo Marcos. Happy blessed Sunday, Apo KARRUBA from Miriam Constantino. Kasla auto nakadado text na Nya ko na. Okay, good PM manong pakikantay man datay gungunam kuna na madipay nag atagamin. Hanta mo nga na kanta. Gungunam. Adata man gungunam kun edukan adate man kumpare kung kuna na apo agpaspasin siya kayo na apo kapsat Jeff Pascua talagang hami makabalan. Anyway, pabati nga po ang asawa ko na naka-duty sa Kawayan Rice Mill, John Mark Ramones. I love you, Beko. Wow. I love you. Pabili nga po ng 7 Seas. Apo, apong kayo man aglemangan. Apo, dito 7 season. Okay, FDD, greet nga po. Apo ko na sana. Sina. Raiko Miho, at Raven, at mga anak ko na sina Miko, Reuben, Erika, Jairo, at yung dalawa kong manugang sina Heidi, Laarni at higit sa lahat ang aking one and only Ricky. Request ko nga po ang nagligapom awan nagkuranga. It's me Melinda Afaro ng Wigan, Cordon, Isabela. Nakadaduda nga talaga. Mat may sapay. Naimbangal tayo dito istasyon manong kablaawa man dagiti pamilyak nga madama nga agdang-dangag kada kayo. Jerry Deliro, Loy Ventura, Tony Placido, Lydia Placido, Toy Nagkablaaw, Mila Doliro of Baptista Village, Santiago. Mano, kantaan nyo, madatay pamagat na Karabasa, Agyaman na Karabasa. Kasanungay ka, dati malamag ka, batititi amok. Dito ba? From Judith Siervo. Hello po Idol, pabati po ako ng family de la Cruz. Kana na. Kana man ni 4 decade duo KARRUBA, very good. Amo mamajay 4 decade duo KARRUBA. Kasi ka talagang very good na kita. Apo, maiyaw awan nakadmat. Apo pala. From Erwin Flores, good. Kuna na. Kadaanan na labas basa, matabarbarong parte na. Papanan niyo. Where are you going? Kanamat ni Judith Siervo ulit. Gandang tanghali po Idol. Binabati ko po lahat ng taga-Patanad, San Isidro, Isabela. Hello, Maria Mides Lalan. Siyo na katagbiboya. Background. Yan, pabati po ako sa mahal ko, na mahal ko. Silang lahat. From Cards de la Cruz. Simubratan iti 3 minutes nga pa ng kablaaw. So, ngaron dito tangkan to, ayabakon na may isang miyembros, dito may isang kapintasan, kadwami, apo iti Isabela United Artist. Manang test, ikamanti Gundaway Balong ta interview ta mampaisuna. Kabayatan di ba nagpespesto na? May sabay akong mensahe di ba sa good afternoon, great command, ate Lieza, Sierra, Fatima, Along, Janjan, EJ, Abigail, Laika, Zyrol, Annie, Rihanna, Nadok,
Maria, Rica, Ace, Martina, thanks. Greetings from Justine. Request ko man datay halsem ako na. Pagtugaw mo na balong. And thanks manong nagkumalat request ko nga tumen. Garit ko man pay nila kay ko nga matmaturog iso ni Yoyong Hilakyo nga madamang agdengag ti programa yo. Manong pa-request man ulit di sipot-sipot. Thanks manong, it's me Aisa of Cordon. Apo data man ti pagbabalawak ta maturog iso na agdingding kaya na kayam ti kasjay. Manang Tess. Ayan, Manang Tess is from Ilagan and she has been here. Iti first apo launching iti album iti FDD and Isabel United Artist, the first album. And this time we're going to have another project. Ngam manarimaan ti income panag celebrate apo ti umunang atawan mi iti grupo mi nga Isabela United Artist. Kaya't mauawagan man hindi kita'y kaya't na po tag member, please feel free. Aglalo da kita'y amon agkureng-reng ti gitara. Aha. Ayan, dito yung the treasurer mi ni Ading Catherine. Thank you so much for coming. May kanagtukan naman ng Tess. Ano ka tatay timbag natin? Sabig sa launin ka? Hindi, okay lang. Okay lang. I-on. Maditahan ko magditay pero makasauka mo lang. Okay. Ayan, so good afternoon, Manang Tess. Good afternoon, Pres. Ayan, medyo, yes, hindi ko ba siya dito, ngiwa mo dito, micro, hanggang mabutang. Sana, nagbuteng. Dati tuming kun sa tinday. Bumaketan, akin di kan sama ngamin iminom ti Planax, nga pampa. Okay, keep closer. Ayan, ate kasla madongsom dat na microphone. Mabukutog. Okay, once again, Manang Tess is, how old are you, Manang? Ang Bombay, number 56. Okay, 56 years old and she's still single at this moment. Single ko nakatami may sa mga MI, di ka di... Sunto double. Aha. Kung gusto niya ng extra mic, dapat dito nakasaksak para maririnig o para maire-record doon. So anyway, Manang Tess, no, dagitay kaya mga kablaawan itatangkan itong madamang agbibuya kadata. International, actually, iti Adda kami manen, hanlang apo dito intero ti Cagayan Valley. Pero mabuya tayo pa iti Facebook, ayan. Okay, kablaawak dagitay ka nakakita Hong Kong, da Jingjing kada Jane, Bambi, and so forth. Jingjing. Da Gladys, Bautista. Aha. Ipag ko ni Tina, Baroga, ni Tina. Okay. And of course, sa mga nasa Canada, sina Kuya Johnny Segundo. Silang mga avid viewers natin. At saka Hawaii. May mga kabakungan family dyan. Kumusta na? Yung mga record na nadala nyo dyan. Mga kanta ko. Kaya na kanon nagajay kasjeta nakita dan nagatayim ng kanta kaysa nagajay ko. Okay, so mangtid naman di may isang sonata kadakwada manang. I hear something from sino nagkanta ti Willing Lita tayon. Ang mga ni Willie Revilla mikat. Mga rod. Baka ti Willie ni whatever. Anyway, for my ever dearest sister Regina, that iti request mo tatayen nga willingly, but this time haan nga i-render iti FDD no di kat ti guest singer tayo ni manang Tess, guest singer kung kuna mo ten. Parte ti Isabela United Artist. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew
the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you, and I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay, once again, Apo, may sakadagiti kalaingan nga nakita nga kumakansyon ti Isabela. Manang Tess, gamiyaw of Ilagan City. I love you. O sige, balik tayo ta. I love you too. I want you, And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay, that's our version of the song entitled Willingly para kadagiti Apo Addaan iti haan nga ano tawag di jayon ang legal nga asawa data nga sa Ngimpress, apay, dati napansin ko, ijay nga ako, ajay, apay tayo, babae, tim mo na nga nagsabi, ti, I love you. Usually, dapat baliktad din ta. Aka agpad na ngamin nga naigalotan. Tata, aka mas no kasta ngamin nga relasyon pag amok launay, mas eager iti babae. Oh. Nga agsapol iti Padasik oras. Ay, is tayo dong no. Hamo pa padasin ng paamlat ta dagiti daduma ditan. Anyway, dati sunatagat handamot nga nagtinumpong pay. Kaya nasawan, they are very much willing to wait until the time nga awanan iti nakaikaryandan kas di ko maakit. Ito namatay da. Numabalo da kas di nga ron. Angam kas ladala ikarkararag mo tan apo nga pumusa yun dati ka ingungutan datap no matungpalan dati pudpud no nga aya dati puspuso dan. Willingly ako na da. Angam pagpay da ito duwa-duwa da nakareserba ngam ni amak pulos awan pay. Agsaw ka balong. Awan na nga naka-on the microphone na. Anyway, may sabi nga sunatang agapupay kan ni Manang Tess. Sino pa iti kaya mga pangidedekaran da ito? Yellow Rose. When? Umunoon natin amin, kinidungok, syempre. Ayan na, dati dunggom gayam. Ay, no, madamdama, may to, agsundot. Agsundo. Anyway, Manang Tess is 56 years old. May sakadagiti nataanganan iti nagan iti musika. But still alive and kicking ako nada. Nga hangag paudi mo. No nakamini da kiti kakadwa ng kumakansyon. Ako agmini mo. Oray piniglat gurgurong na nabarikas na. Okay, ngarod Manang. Dati sunata. I woke this morning imagining our surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the cards, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and you never crossed my mind you'd be untrue.
So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses means you love someone forever? Did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray and leave and throw our love away? Why didn't you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and you never crossed my mind. You'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Oh, maka na. Apo ka nakatuko ka lang rin dito, hindi pala intultuloy mo, titaya si Marita. Aha, agyaman kami manang tesi di kadam, dito agad nagtakil nga tongpa, kumbaga. Kada kami, tapno itultuloy mila taapo, itultuloy tayo iti grupo ng Isabela United Artists, nga oray mampay basit iti collection tayo, pailaang at this moment, I'm sure nga dumakil to ti pondo tayo. Ket iti umuna apo nga gandat mi katap no matulungan mi ti maysa ken maysa kadagiti programas iti panawen apo nga dasagubanit iti maysa nga membros wenno musician ay ket adda kami apo nga titinulong. Kasta nga ti gandat mi ket ulita mi apo dagiti kayat na apo nga maki-join kada kami. Please feel free tapno umadupay iti asosasyon dagiti kumakanta. Kat nag-text ni kumpare Kandi wenno ni day SB member Candido Natividad. Iti Ramon Isabela po. Di kumpare. Kuna na, good afternoon. Kanya yung duwa ang idol ko. Apo, idol ko na namutan. Pakigreet kami man. Amin nga agnatingag. Iti programa yun dito Ramon. Aglalo, iti Natividad. Ken Kalibuso family. Iraman nyo man dagiti kabagyak. Iti Rizaluna Cordon. Agyaman na ka po. Pahikan tayo madatay isem. Para kada kami agyaman. Talaga nga favorite na ti isem ni Sir Candido. Sino kada kayo ti mabalin kumansa ti isem? Siya? Isem. Okay. Dapat ipapabati dito. Anak ko na na. Pag-greet din naman ha ha ha. Kung na eh. Dr. Adriano Sabato. Wow, okay, Dr. Karurula dyan po ko na. When, congratulations for iti blessing da apo. Ket uray no kasano ti bambanog ni Dr. Adriano remuaran ti apo ko nga mga up kada kita nga bambanog. Ket invited tayo noong December 28. Kailangan ko pa mabaling ipablaak noon niya dito nga pasamak iti Sabado kan. Okay, iyapante nga rod ni ating may sapay nga miyembro tayo. Iyon na pa ka na dyan? Tap na makas. Orehaanan ta baitus lang ti panagsa. Okay. Oho. Awanan mati mabasa dagito ide. Dagita dito nga online and okay pasensyaan yun apo no talagang haming ka ba. Oray dito ini okay. Pabati nga po ang family Manuel at Mendoza from Benilin Manuel. Very nice ko ni Jeremy Mutia. Hello po watching from Dubai from Rina Bakirin. Kanabit ni Gemma Torres watching from Israel KARRUBA from Barangay Victoria. San Mateo, Isabela. Okay, inaimbang nga daw yung kablaan nyo man amin nga taga Barangay Sinili, Santiago City. Request ko man, Kisok. Salamat mga idols. It's me, Marites Linian. Oh,
ka-apilyado ni Brother Junjun Linian ijay Hong Kong. Good po, greet ko nga po ni Papa nga mangmangan kan aming nga karubami dito Purok 7 Sinili from Hasmin del Mundo. Kita naman dagiti nga Hasmin del Mundo. Yan, dagiti nga expressions dagiti DJ tapno awan tigap na tapno seamless ti panag sasao na. Dekadi. Kasla ni adete may isang reporter DJ bumbungay. Di bumbunil? Ang pagkatinagan atamo na pa na mo i-booking. Ngano ag report. Oy, idol ko aja naglay nga. Ang ni bumbunil tapi manaw sa isuna di jaya. Ate may isang reporter. Ay mo kajay. Kung kuno na magandang tanghaliya po sa inyo ang those are expressions iti DJ tapno dire-diretso ti panagsasauna. Ngem sita ngamin hantang nga masapol ta nakadadong aro tilawlawatan ta iso nga dapat dire-diretso panag. Ken tinadalawlawatan ta may no ka. Hello mga idol kung FPT na bang aldaw yu agraman dagiti countless listeners and viewers iti universe. Treasurer. Oray dagiti shucks. Sikapay lang and then I'll pay later on. Okay, mabubuya da kayo amok dayta kasi advance ako mag-isip. Ate mo amma mo sa o nga sao. Sige, May concentrate agbasa dito yun. Anyway, kung hello mga idol kong FTD na yung bang aldaw yu agraman dagiti countless listeners and viewers in the universe. Ora dagiti awan sa the earth mabubuya da kayo. Amok dayta kasi advance ako mag-isip. Wow! Kita man talaga nga. Usong-uso at advance mag-isip. Okay, kung pa siyak advance mag-isip. Advance mag-isip. Ni Brother John adorable ngam ni amakat Jowa-ball. Jowa-ball. Kaya pala hanggang ngayon, wala pa siyang jowa. Numasapol yung gayang TV sakat at damagatang jay Shakey's Ken Greenwich. Kung nanamot, visa. Pichama niya magbangam. Actually, talaga. Hawaiian overload. May Hawaiian overload mo lang DJ. Anyway, namin mo rin apo frustrations min apo nga makapadak sa DJ Big Island of Hawaii. We were invited but then unfortunately we are July 28. We ran out of time and we did not make it. Yeah. Anyway, at api booking mi nga may sa apo, we will be there in Hong Kong on the last week of September and the first week of October. And we're going to attend English. The second year anniversary. Sabay ka bubuto na ta akong muna nagdakkel. Di ka nakatatuto irwar. Oy, grabe ka naman. Apo kinilo tayo ta. Mano kilaw? 3 kilo may isang abot. Din na mamin. 6 kilograms. Agong pera tayo. Hampay lang na iraman dagit na pimples na. Tal na. Sabagay na ba pala ang pimples? 2 grams lang na may isa nila. Agbasa ko like it din. Hello idol, binabati ko po mga Lopez family sa Prop 5, ang Batali Ramon Isabela. Lalong-lalo na po sa mahal ko na si Romel Mateo. Manong parekas po ng long distance ngayat. Agiyamanak, manong. Nawan the lyrics na dito, sayang. I wish we could sing. Gandang tanghali po mga DJ, greet ko nga po mga Fiesta family dito at sa Pakiawet. Pakiawet nga. Kuya yung sukisok. Ala ko sa kanila. It's me, Jay, from Alfonso Lista Ifugao. From Alfonso Lista Magayam. Thank you so much for listening. Kada kita tagata po Alfonso Lista. And last, good PM kuya. Pakibati nga tagapagrangaya ng family Valdez at lahat ng mga nagtatanim ng palay. It's me, Princess Ira ng Ramon Got Talent. Ay, wala dyan ang abak. Nagtatanim ng palay. It should not be palay. Ano? Direct seed nga min dito yun. Nagtatanim ng palay ko na nakit bumbunubo raap? Matigang raap. Ay, ano? Nagtatanim ng bunubon ko na nakuma. Ng punla. It's not nagtatanim ng palay. It's nagtatanim ng bunubon. Sir, pakigreet man. Mano ko nga bingo. Pa-request man. Dati ASM, salamat. Okay. You're badly Adele, needed. You are badly needed. Ay, Kapsat Adele. Ading Catherine. May ka mo kumablaaw. Lyrics ka no? Ang kamatanagan ta complete. Nervous siya. Apo ang nervous kita din nagpintas nga balasangan. Napay nilakay mo. Nilakay na dati gig na apo. Okay, pagtagawin mo to yan. Makato yan. Damo din may isang kaduami dyan. Member mo natin Isabela. Ang United Artist deta. Isabela Bagkat Artist. Isabela United Artist. Okay, later on kami na dapo at tigig mi sa Jai Rizal, Santiago City sa Jigatiwan Resort. Iso nga adati kaduami nga agpagkat. And so this is it. Ading Catherine, basang ko na kumatat pirmi nga ubing kang adayo ngam siyak.
Apo nagpudaw ka mo tita screen. Okay, tamang mo nagadayo ti kolor ta. Ala. Ayan, good afternoon natin, Kath. Good afternoon po. Ayan, and to all listeners, sige, kung mablaaw ka katagitay, KARRUBA yun DJ Norte nga tungtungag. Ay, hello. Amin ka dagita kakaruba mi ta norte and sapay la ko mata kanayon kayong agdingding iti FDD every Sunday. Yes, thank you so much for promoting us. At anamo dagitay pagkantaan nyo itatang Domingo, Basang. Awan pa yung mitres. Awang pa iti natay kasi awang pa nagpabuk. Alam, madimit nga natayanin. Oray kas kasaran latan. But actually, dati pa may nga pasama kanya nga apo agbugbuksot pala ni apong daga pagpabuk damot kanya. Min ako naka ay haampay mo ta orahin niyo pa nga magsati angos na kisumigurado kami la ang apo kaya may nga sikit to kartilas na itna ko na. Anyway, she's going to do isam. Original key. Ayan, kada kita nag-request. Ibabata ba siya? Kaya? Puyat. Ayan, puyat. So nga medyo kisenta ti pitch na dito. So natang isam, as requested. And so, ladies and gentlemen, may isang miyembro malang iti Isabela United Artist, Catherine Sadoral. Mapakabiyagang ang muray dagit ng mata ay sumagaakas ng liliwato'y kaungga isem maduti sawen na at isem mamakagura at isem maray awen na ka kanisem pamagstuken ka uray at amin kanyak karigat uray pa'y nuwag pupuntuta uray pa'y nuwag paspasunuda nuwes man nakrik na mapagmaya Isem ka man biyag ko Lalawa ka man to'y barukong ko Ta isem mo isud mga iayo Dayto'y pusok na nuwag pilindo Okay, bumalsik SB member Candido Natividad, iti San Miguel Ramon, Isabel with the space as you requested. Isem mapakabiyagang mamuray dagit ng mata Dahil sumagaakas ng liliwato'y kaungga Isem maduti sawen na at isem mamakagura at isem maray awen na ka kanisem pamagustuken ka uray at amin kanyang karigat uray pa'y nuwag pupuntuta uray pa'y nuwag paspasunuda nuwes man nakrik na mapagmaya Isem ka man biyag ko lawlawag ka man to'y barukong ko ta isem mo isip mga iayo dayto'y pusok na nuwag tilindo Isem ka man biyag ko lawlawag ka man to'y barukong ko ta isem mo isip mga iayo dayto'y pusok na nuwag tilindo Isem ka man biyag ko lawlawag ka man to'y barukong ko ta isem mo isip mga iayo dayto'y pusok na nuwag tilindo Isem ka man biyag ko lawlawag ka man to'y barukong ko ta isem mo isip mga iayo dayto'y pusok na nuwag tilindo Okay, that's it. Iti version ni ading Chris. Wait lang. Ayan, dati nagparang
virus na. Ayan. And that's it. Isam by Ading Catherine sa Dural of Bugalyon Norte. May isang member about Isabela United Artist. Kita, ano tinagan iti bandio ading para katigijikit na nga mga lakata kayo. Eugenio Band po. Ayan, Eugenio, iti keyboardist mo siyempre ni Jerome. Wow. Iti boyfriend na ni Jerome Kairel. Ayan, kasano ta kayo makontak? Dati Facebook account ni Apo, search nyo lang po yung pangalan niya, Jerome Kairel Eugenio, or yung pangalan ko na lang po, Catherine Gutierrez Sadoran. Ayan. Thank you. Kumansyon kami may isa? Mabainak siya ng... Okay lang basang tapno makita iti interot Cagayan Valley apo nga adupay iti talents tayo iti Isabela. Ayan. And we are promoting siyempre that the Ilocano literature through songs of love and life. May isang parte ako data iti Isabela United Artist. Aha, anang arot nga tati mabali na kansanan. Okay, Ate Karod, may isang sonata pa iti kantaan na. Ano kim dito mula? Hindi ko alam. Ni Jerome lahat na Okay, Ate Karod, mula. Ay kaalanta iti pang babae. Once again, Basang Catherine sa Dural. Tawang ka nung may sala ni Pare Candido. Ay, alam na sa walis tambo dita. Nasa mo yun. Ayan. Anyway, may sabi nga sonata. Song called Mula. Kat no damulam dita balayo. Akat alwadam. Aywanam. Sibugam. Tapno lumang to. Nakunana dito yung sonata. Nalipatan lang tatay ka dinamakin ka. Sa dinutayan ni mother mo, kaya. Wait po. Sa Kuwait. I hope she's watching right now. Yes, sana nga po. Ay, share ko lang tatin Damdam Uncle G Live. Okay. Ano mabuya namin. So once again, your mama's name is? Lota. Lota. Hello. Manang Lota sa Dural. Sa Dural? Okay. Di kay arigan, tayo ilalaim,
family jaya. Anyway, yung last part na lang mo, taka di na mo, no, sumbrag pa, wino sa anak ko, nag-indurong ko, sumbrag ka ko na. Okay, that's a part of the game. Anyway, thank you for sharing your voice to us. And thank you po sa sa opportunity. Ayan. Para mag-guest. Of course, open. Tayo na akong open iti Sunday tayo for Isabela United Artists. Tapno, at lalo no dati kita kakabsat mother mo ag kasangay, kasjay, o may kailatatoy, and personally, you can greet them. Oh, that's the beauty of being a member of Isabela United Artists. And of course, happy first year anniversary, Happy Kenka. first year anniversary din po sa ating lahat. Ayan. Kay Shua. Ayan. Okay, Thank sir. you. Okay. Thank you very much. And of course, agsubsubli ni John Mar Pastor, operator ng Balsamator na kaduwag dito abay. Mga daw dan. Ayan, nakadakit yung pengan ng daw nga padami apo. Ayan, please feel free basa ang DJ Juan. Yan, mga daw kayon. Bumasa kan, kadakit ay haan tapay nga na basa nga mas messages. Apo nagado. Wow, I love the song. God bless, Manang. I love your golden voice, both. Naglaing tages yo idol kano. Naglaing kano ni Naglalaing Mamites. da. Ore ni Catherine. Kaya dyan mo lang buyak to tay replilatan kano. Da kami biyahe. Ano naman antison niya. Okay, thank you so much. Ayan, manong kablawan mati family Mateo ti purok des barangay Sinili kablawan pa na manong kajoan Josel Judy an nanong kantaan nyo madali balkat. Yung nakablaaw diyan Mateo. Nagmaya man pinagbasbasam tulad mo. Ay, sige. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Pakigreet nga po yung family ko dyan sa Alicia, Isabela family, Padero family, Morales at mga kapatid ko po. Salamat po. Greetings from Roda, Padero from Singapore. Great Power. command kati Apo Katonis Villalos Villas Bonolo Garcia tinang kablaos Pimenta Manzano San Miguel Ramon Isabela good. Thanks, more power FDD. Kasla piriyaan eh. Oh, tayapay. Oh, siyate, nakakuha ng baso. Naimbangal daw yung Sir June. Nakangkantaan nyo man dati willingly. Isagot ko kadagiti Apok. Isuda Janet, Jingjing, Jessica. Kung apo Jessica. Nagtangkan pa ng ibagana. Jessica, Dandan Louie, Eboy kan ni Chloe Baldonado. Tinang kablaaw, Lolo Leone Baldonado, iti Rania Ramon Isabela. Ay, kasumungpad ka na. Agur ka. Apo, Diyos ko. Apaw. Di ka man laki, di mo't. Agur ka. Anak ko na dito. Adi tao yan. Oh. Watching from Hong Kong, Wow. mga idol. Pa-shoutout Sanchez family. Ano, Hong Kong, dapat Hong Kong multi-accent mo. Chinese dapat. Chinese. Oh, Chinese. Napatak. Madi. Oh. Watching from Hong Kong, mga idol. Pa-shoutout Sanchez family. Thanks. Oh, hello Manong John, pakikirit man di kapsat ko nga nakamulang lang ni Ate Jonah. Nakakonsentrate mga agdidungo kada kayo. Kanila kay ko nga ni aborido ti connection ti wifi. Kuya, para ko mo 7 inches. Thanks po, Kuya, and God bless. It's me, Jane Sarmiento of the Phone Quirino. Maglaspis naman ti Balkat. Orso na lang. Okay, as requested. Welcome back, Aring JM from Miriam Constantino. Aha, kapsa ni Yeng Constantino data. Wow. Po kita man la. Hawak kamay. Di kita iiwan. Iti oras KARRUBA sa nga bulang minutos sa kasagbayan iti alas 2 ti malam. Madama kayo nga dumdungag kadituwang kakalaing apong agkiwar ti panuno dito interot kagayan panay. Manong John Serialas Ken, sa kadawad. nag-guest dito eh. Siyempre, kadwa tayo, Isabel United Artists. Wow. Ni Kuya Jay. Aha. Ni Lizelle, ni Catherine, ni Mamites. Ni Ambong, ng Kalambong at Ni ta. Ambong, Ni Prince nga isa ti sound engineer dito eh. Ayan, nga rod, kadagiti babae apo nga 36 pangato itisika na. Etikat para kada kayo. 36, 26, 38. No siyak to ti agayat, piliyek to tay napintas, piliyek to datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isuntot senyorita, biyak nan to tay kasladon niya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbyan nag-agluto aglaba. Ipaikot to amin adungok, ayaten nagtuti na palalo. Oray kas lagro-pro pa akabalyo, imbakla sapsaplitak latigo. No din to pa'y lamang rik na, gilgilik to pa'y tibilbil na. Akas lang to mantay agel-gel, lupot ti maladaga. No datanto adua bilang tiyak kagasat, namnama imbyak ko di kanto pulos agrigat kanyak.
Di kan tulong da ang wenno aglading ito'y denak. Tanap wala iluto'y sinangal tanga aya. Na. Siya ka? Ay. No datanto arua bilang tiyak kagasat. Namnamain biyak ko di kan to pulos agrigat kanya. Di kan tulong da ang wenno aglading ito'y denak. Tanak wala iluto'y sinangal tanga ayat. No siyak to di agayat. Pilyek to tay napintas. Pilyek to datay balkat. Ay nalaing nga o manak. Isuntot senyorita. Biyak nanto tay kasladon niya. Amin nga oras ko ket kukwana. Pagserbyan agluto aglaba. Ipay ko to amin adungog. Ayaten nagtuti na palalo. Oray kas lagro-pro pa akabalyo. Imbagla sapsapli taklatigo. No din to pay lamang rik na. Gilgilik to pay tibilbil na. Akas lang to man tay agel-gel. Lupot ti maladaga. Akas lang to man tay agel-gel. Lupot ti maladaga. Basta kasnayan ako na po dati mo nga sunatan para iti second part nga matidog pa iti oras bumasa ka pa iti at least upat nga messages balong sakbay nga pumakata ta para iti mikadwa nga paset. Okay. Ban natiran man ako isutikan kanta anday di apong ko nga Kiadiz kanya. Kuna na from Filipina Galera. Ban natiran. Kasan na dyan? Ban natiran tadot-dot mo kalilibnusan. Ban natiran tadot-dot mo kalilibnusan. Ulit. Ban natiran. Ay, kaso lang rin mo matandaan ang lyrics na. Sige, basa pa lang. From May Ravena Jose. A blessed Sunday mga idols. Kablawak Mon TV. Belated happy birthday ni Bonnie Rose Albitos and also advance happy birthday kay Utol Felix Jr Jose of Torino, Italy. Birthday na bigat para kasi man dyan nagpintas abalasang manong and ading. Thank you so much from May Jose of Torino, Italy. Catherine Gutierrez Sadrol is watching. Wow. Manong June, pag-ibleman J. Allen's in the stream, watching here in Alicia Antonino. Thanks, more power. It's me, G. Gion. Ano, tinagan na? Gion. Oh. From LB Nozares, hello po, blessed Sunday, watching from La Union. Oy, naimbag nga pa nagboy-boya, deta La Union. Jiman Agbabaketak Kuya from Canada. Thanks from Erwin alias Adda inak nasabat. Bumakat ngem na lapsat. Inis makit lumar. Agad ka pa yan. Okay nga Rod. Upang minutos lang yan. Apo kasakbayan dila sos ni Malam. Hello po press from Zoilo. Hello mga guwapings. Kuna na dito eh. Boy-boya. Kukuha na ni Zoilo dito. Adito na kita miyembro na it Isabel United Artist. Mga kadwa na ni Jerome siguro. Okay, siyempre, sige. dagigda. Okay nga Rod. Agsubli kami abo kalpasan. Tisumog mo nga palagip. Kat kita dito Facebook abo. I-stop mi pa lang ti Facebook live me. And then, agresyon kami damdama for the part 3. Last. Ayan. And of course, gulo-gulong ton. Kumanchun to ti mayatan katikiti miyembros it Isabel United Artist. Dapat pahabol. Tayman sabon bayaw kuninsan. Tagdigos na man. Naman, hindi Kuya Joseph. Apo, apang kapela ang agpalpabiit bayaw sa kanto. Matamdama. Third part. Okay nga Rod. Patalastas.